Speaker and Legislature, Sound Kabung Lapalakan nan kanyen chia momot so government o chon pon pengisap. Kacawan luka kupuran koras hong nan sapal macay roman rangoch. Ngay sa Nicholas megan kacawan kalile kupurakan autapan sapal macay roman rangoch. O ya cara lapakan kayo pitar ya kita isap tuwang koryaw lultan sapal macay law percent. Malam ko mulai non pompe o sapal macay law senechi o kasilo sapal man kap na kita nyaman. Kayo sapal macay rom pan sam kolonya wen pompe. Kasili sa walo an annual international PIPA, the Pacific Island Bilingual Bicultural Association Conference. Pacawan miyaw wen palang nan parwat ye yakate sa tuwa. O pacawan chapter ni June isaksu o pan pacawan sakla ni June isakayo and barya kay saktuwa. Conference watch kan pacawan miyaw nan pungan wekan and nan Pacific watch o wekan na kanyang Chawa Conference watch ye wen Guam, wen Commonwealth and Northern Marianas Island, Tesipan, wen Palau, wen Marshall Island, wen Hawaii Island, o wen Federated State and Micronesia. Program watch kan pacawan sawa sa palikan ng yapan kaway ang naw anaramasak meled ang kalian kaskul takaway ang sabon machay salikan. Nintuan tama sansan na wen pompe kan pacawan yang pacaw program the conference watch. Nan watch niya kita isap tuwang niya par kasilisap walo med program watch wiyawi nan Facebook watch o wen palaw med pacawan na pali nan watch o medan pacawan na pali nan medan wat niya kita isap ye wen kwan program watch pacawan chapta nan ketua puwalisap lelaki watch riya isap tuwang. Korea wan sapal macay roman ranwatch. Wen pompe pacawan na tiyara yung kapal so kasukpa me pitata lultan sapal macay lobis yang nan wen pompe. Meyay sapal macay lob sen walang kabunay nan pompe o sapal macay lobis and Attorney General Teji. Nintuan tama sansal sang Chief and Banyan Fire Emergency Service and Pohnpei State, ye Chief Patrick Corp, me ni chunay sa kwanwan pang yagitay sa tuwang niyaran nan topan club tayong ninsoran, Banyan Fire alati report sang Banyan Police, makasalyatan man walang kapungulay ng Pohnpei o Office and Pohnpei Attorney General Lulta. Banyan Fire alati report watch o lelwasan mamakit watch uyawi o tama sainsan mayim pesaka karyaw melunta. Kusunyay kayong tabkat karas minan office kan mi pan pesaka bukat the ground floor. Banyan Fire o Banyan Police and State o Colonia Town pacawan sawas kanor o apalika balwatch Nantopan Club isu ni Maisa. Kusunyay bukat karas kakungunla. Ong nang miyapan apalika panen dultawach haman firemen me wasimlangar man muni umurin tata ko sa pacawan sabla sang niya pacawan asngang kata hatniyan. Po kaim sanglan saban macay ron watch ni may isap pa wan barya kita isap tuwal saban macay kop na wen pompe ye kop na Marcelo K. Peterson pacawan katarang legislature katwapakan wen pompe at malitita niyaman po legislature katwapak wachan pacawan cho
o pali nintuan pa ka na. Ititar naman siya Mr. Bernie Martin ang pagkatato kan karakter ang kanpansap the Department and Land o Natural Resources and Pompey State o ititan isanan kanyan wain matananim siya na to ang pukon administrator ang Office and Transportation o Infrastructure the TNI and Pompey State Government. Ititar ya watch Pagsulungan na isa pa na chay, puinan ko ko Senate Katwapak and Wayne Pompey, the legislature Katwapak and Wayne Pompey. Main ko yung matyakan, hautapan, saban na chay, rongan ronwag, kalanganan kukuran karas, o kasalega. Celebration.